Ek is hier in Ile. Daar is die Ile die kerk wat met hulp gebou is, maar wat die gemeentelede self die mure moet bou en hulle vorder elke jaar so 'n bietjie. Hierdie kant is die huis van Dominee Gavinala en hy sal vir ons so 'n bietjie vertel van hulle werk en wie hy is. So hulle sit hier gereed, hy en sy gesin. Hy gaan vir ons net sê wie hulle is en daarna so ietsie van wat in die gemeente en die kerk aangaan. Ok, começar com o pastor para introduzir a família. Pastor Gavinala, Ek is Dominee Gavinala, esta é a família. dit is my familie Minha esposa Lúcia João. en dit is my vrou Lucy Ela é a primeira sorte do Dete Francisco. en dit is my eerste dogter Odette. A segunda, Noemi Francisco. En dan hier is Naomi Francisco, die tweede. Esse que está comigo é o Joel, En dit is Joel, que é o último filho. dit is die laaste kind. E do outro lado temos lá na ponta minha irmã. En dit is my suster, hier op die punt, jongste suster. Então nós estamos nessa congregação de Régua Serviço desde o ano passado, no dia 24 de novembro. Ons bedien in hierdie gemeente van verlede jaar af, a data foi, 24 de novembro. van 24 November af. Quando chegamos, encontramos a congregação com 13 zonas, En toe ons hier kom, was die 13 kerkies in hierdie gemeente. mas depois, ao andar do tempo, nasceu mais uma outra zona que faz agora o número de 14 zonas. En daarna is daar nog 'n kerkie bygekom en daar is nou 14 kerkies in hierdie gemeente. Falando do trabalho, graças a Deus que Deus tem nos acompanhado dentro de desafios, mas Deus sempre tem estado conosco. En die Here is nog altyd by ons in hierdie gemeente, en het ons daarom ervaar ons dat ons saam met hom werk. Apenas existem alguns desafios, mas falando um pouco da vida espiritual, a congregação é uma congregação que sempre tem dedicado ao Senhor. Daar's baie uitdagings, maar om daarom net te sê in hierdie gemeente is daar altyd die mense wat jy kan sien dat daar toegewyd is en dat groei bring ook. E algumas zonas sempre têm feito ou têm participado nos todos os planos que nós temos feito. En die gemeentes neem deel aan ons programme wat ons het. E por isso louvamos ao Senhor. En ons loof die Here daarvoor. Quanto ao trabalho, existem alguns desafios que nós sempre temos encarado por causa da distância das zonas que Ons nós sit temos. baie uitdagings veral as gevolg van die distansies wat hier in die gemeente is. Então esse é desafio que sempre temos tido no nosso ministério. Dis 'n uitdaging wat ons altyd het. Pode dizer pouco as distâncias nas zonas. Ek vra vir hom om so vinnig te sê wat is die afstande? Mais ou menos as zonas que são muito distantes terminam nos 80 quilômetros. Hulle is tot 80 km ver die verste kerkies, Uma das três zonas que tem a mesma distância. wat omtrent daar's 3 van hulle. E as três zonas estão nos 50 quilômetros. En dan is daar nog ander wat so 50 km is. E algumas também nos 40, uma só que está nos 3 quilômetros. En dan die naaste een is 3 km. Qual tipo de transporte utiliza? Watter soort vervoer gebruik jy, vra ek hom? Outras zonas andamos a pé, Baie van die kerkies loop ons maar te voet. outras zonas usamos, às vezes que emprestamos transporte dos outros. Ons leen baie keer 'n motorfietsie om by van die ander uit te kom. Não estamos a emprestar, mas sim alugamos, porque às vezes Ja. levamos moto de alguém para poder dar algum valor. En dan moet ons natuurlik iets daarvoor betaal. Quando não tivermos transporte e o programa às vezes não é cumprido, depende da distância. En baie keer moes ons al programme kanselleer want daar was nie 'n manier om by plekkies uit te kom nie. Ja. Senhora tem uma palavra também? Ek vra of sy vrou iets wil sê. Ja. E ela está a falar acerca do trabalho das mamães. As ek iets wil sê oor die werk van die vroue, Iliyoenda bwino pakati apa iliyofoka chifukwa cha mayendedwe athu.
Existem alguns desafios também quanto às suas deslocações. Como Daar's estamos a dizer, por causa das distâncias. die afstand maak dit maar ook vir hulle baie moeilik. Mas o trabalho ainda está dividido em algumas zonas, Maar die werk is verdeel in verskillende kerkies wat saamwerk in groepe. onde se reúne 3 zonas, fazem os trabalhos. Mas há vezes que tem problemas quando for, por exemplo, essa distância de 80 km. Senhor, é difícil de viajar para lá. Maar dis maar net as hulle daai ver kerkies het, gaan dit baie moeilik. Então, é assim como tem tido o trabalho. Há vezes que se compra, há vezes que não. Pastor, como você, esposa, sentiu que por que está a fazer este trabalho? Vra vir hulle, hoekom doen hulle hierdie werk? A primeira coisa é dizer que essa é uma chamada. Hy sê nee, hulle is geroep vir die werk. Porque mesmo eu tenho chegado a um ponto que paro, começo a refletir, As op 'n stadium moes ek al het gestop en dit ek begin dink daaroor. a fazer perguntas a mim mesmo, mas por que eu segui este ramo? Gewonder, hoekom doen ek nou hierdie werk? Het hy homself gevra. Mas existe sempre um encorajamento que não. Deus está conosco mesmo a passarmos nessas circunstâncias. Selfs as ons deur hierdie moeilikhede gaan, dan weet ons die Here is by ons. Isso porque que chego à fase de pensar, porque, por exemplo, estamos aqui na vila. En net om 'n voorbeeld te gee, ons is hier in die dorp. Então, na vila precisa condições. Hier is dit nodig om te lewe, het jy geld nodig. Você acorda em casa todo dia, as crianças ficam a chorar porque não têm de comer. Kinders kla baie vinnig as hulle honger word E o pai não tem onde conseguir comida para a criança. en baie keer het ek nie self kos om vir hulle te gee nie. Então, esses são desafios que sempre dedicamos nossas orações ao Senhor, que Deus sempre está conosco dentro desses problemas que estamos a En binne hierdie probleme, dis maar die goed wat ons van die Here vra om vir ons te sorg. Por isso, é dessa maneira que Deus sempre tem nos ajudado, porque não há nada que nós temos feito, ou que eu tenho feito para ajudar a família. Want nou was, ja, en dan moet ons maar weer planne maak om deur te kom. Mas mesmo assim, conseguimos sobreviver. Maar die Here sorg altyd, ons kry reg om te lewe. Porque nem a própria congregação as condições não tem para ajudar o pastor. Ja, want die gemeente het nog nie weet nog nie hoe om hulle dominee te help nie, dis nog baie nuut. Então, trabalhamos, chegamos no fim do mês, apenas dizer que graças que a congregação tem ajudado para a energia, mas não ajudar aqui a pastor, talvez está aqui valorzinho, fazer aquilo, isso é pouco difícil. Hulle het hier ook 'n aansluiting vir elektrisiteit en die gemeente kry daarom reg om dit vir hulle by te dra. Mas, graças a Deus que estamos ainda vivos. Maar ons lewe nog deur die genade van die Here. Okay, Esse é dos pontos que me faz ainda pensar que esse é o ministério de Deus, é Deus que fez. En dit maak dat ek weet, hierdie is nie my werk, hier is die Here se werk. Hy is die een wat elke keer maar alles onderhou. Baie dankie. Thank you very much. Muito obrigado.